मी हेक फाखिबा अदुगा अखोगी कुकी जिलिनाउ सिंगी कस्टडी दा लैग्रे हेक खंगबा मतमदो अदा अखोगी पीपल सिदा लैरिबा यामना अनसर्टेन ओइबा अदुगा यामना नेना तादबा अदुगी माइंडसेट तो मदु याम थुना काउथोकपा लानगनी हेना आई अदुवाइना हानबदा थमजगे अदा मी थादोरकपगी प्रोसेस से मसिदा गवर्नमेंट ना कमाइना दिल तौबा अदुगा कमाइन अदुगी मरक्ता एक्सचेंज ऑफ गुडविल से कमाइन पीनरगा कमाइन तौरिबो हाइबा मेक अदुगी सगादो अदयाम चंगसलुरगदी अखोगी मणिपुर की लैरिबा डायलेमना से मसी पीसफुल ओइबा अखोगी कोएक्सिस्टेंस दा रेस्टोर तौननबु लंबीदा हलकपगी माइंडसेट ता मदु खितंग चुना फाते मदु खितंग चुमदे न खली सिगे मतम सिदा मी थादोरकपसे मसिगे एप्रिसिएशन से मसी without any doubt, without any condition, without any question, akoi appreciation to phom thui aduga masigi matang dal tongan na diplomatically thodang lokhiba kangbu, emotionally thodang lokhiba kangbu, support tokhiba, moral support tokhiba tongan be angle dagi work to bikhiba mayam che masi akoi yamna phajana amato oiba wakhalon da akoi appreciate to minaba chumi aduga mi thadora iba kangbu sida makoi goodwill, good heart adugi damak akoi without any doubt akoi moida thamoi sena akoi thamoi dagi Manipuri as a whole akoi thamoi dagi appreciation am sutonga na thamam thokpra hanai sumaina khali hojik lairiba situation che masida shanti purakna na ba aduga akoi coexistence am amuk hanjalakna na bagi restoration of peace and coexistence masi lambi da masi ngasi gi mi thadurak pagi posak se masi tos bearer amani hana dumaina khoina lobusu yai masina akhoi miam sida akhoi humanity gi oiba akhoi message ama akhoi yamna choba great message ama masi pirakpa tangkak amoina akhoi consider tawba taragadi matungda akhoi gi leiriba akhoi gi thamoi da leiriba अखोई पेन दबगी नुंगाइन दबगी शाउना बगी सिगी वखा मैरी से मसी खितंग नेमधन बा मसी के मैरी से खितंग मुधन बा मसी के मैरी से खितंग हंधन न बा इसिंग चाइबा ओइना थोकदबा तांकक तो हंदकी मी थारकपगी तांकक सिना सुमाइनो ओइमिन बहुद्रगा ओइमिनद्रगति अखोई थमोइ से सुम मै थारगा लैसे हैराबा कयम कोइना अखोई थमोइ से मै थागी से हरिनो खोई मरक से हाना सुनबगी अरगी मिकअप मिराउ खोनगी मिसी मिनागी ममा मपा ओइब कयागी तेंथा खोल अखोई हौरइबा अंगांग कयागी तुंगी पुंसी कलाइदनो हाइबा मफम मरांग खंगदबा अनसर्टेन ओइबा लाइफ अमदा कयम कुइना लेगदोरिबनो अखोई खेनबा माई मागे पॉलिटिकल एजेंडा सिंदो डेमोक्रेटिक ओइबा वेदा अखोई रिजॉल्व तौननबा मदुगी तोंगान बा तांककता वारी सानबगी अदुगुंबा लंबीदा संक्शन बिरो संक्शन मिनरसी अदुगा अखोई मियाम मरक्ता पीपल टू पीपल हाना सुनबा दैट काइंड ऑफ अखोई इनह्यूमन ओइबा एटीट्यूड से मसी हंदकी थौदोक्सिना मरम ओइरकांदा मखा ताबदा बोथ साइडगी अमता मसिगुंबा पोतसिंग से तौबिरनु हाइबसे मसी अखोई पुनमकी ओइबा अखोई स्लोगान नमोइना अखोई मसी थोरप तारगदी अफब गुड इनिशिएटिव अमनी मतांग से मतंग चाबा अदुबा कदोमनी अफब टाइमिंग अमनी ना अखोइना इट्स अ गुड टाइमिंग फॉर अ फ्रेश बिगिनिंग हाइबसे आई मथंगी अरोइबा राउंड लाक्चना बने इना मसी थमजाहौरिसे अंगसाई ताबु कपोनो जो हाइग्रे कोई बाउंग सोनामनी जो हाइग्रे आइना अंकल द लाक्चनिंग बस अंकल how do you feel बाउंग सोनामनी यारकांदा नागा ब्रदर्स अमा हाइबतारे that too a very popular face of naga community npf की general secretary अखोई अमै होइखै कासुंगा पुना फमिनरगा nghan kuki community da yam strongly not just to the kotu not to the itlf but to the kuki community straight face ta haibataare kuki community da masi thadok phamthoi makhoi innocent people ni thadok piu haidana appeal tawkibase yam strongly and then press meet tawdana for a number of times miyam mi pham dana aina ujabada haibata uncle gi make digedan organization mayam amagi aikoi gi pangal gi body mayam puthoroktana masi gi appeal tawkiba mayam se masi gi hojik mak ji thador akanda kamain feel tawi kamain respond tawi ningi aduga
Naga brothers Manipur ki am chawa community singi manungda leiriba pangal amadi naga na handaki conflict si loisan amagi thodang lofom thoi habaje mayam question ni at the same time kanai bo lori habaje mayam question tawraga lai and if they are doing that kari gidam su yam sangna irang si sangda halino masigi moral responsibility leitra ga sai nganjo hange dum uncle as a pangal leader moina aduga naga leader moina ani mukta question hange but uncle da ina lakse ningi je naga gi leader amaga loina na uncle as a pangal gi chingba moina ani phama kanda handaki maitai na ani kuki na phage baza thadu o haidana maduda thamgi bo wafam sing do ngasi look back to akada kamai feel to akoina khoge mile lising ama chatkadaba khongchat se miras akhoi khongthang ama dagi hawi haibagumna akhoi si haukiba last sahi amaga tha taret tha taruk taret kumba hai tare ko akhoi e9 ki part amada sum lakpado madu handaki tangkak sidai sida akhoi su thamoi pali maral leitaba dugumba mioi sing ado madu akhoi da haning bagi natraga makhoi bu loishaning bagi akhoi da mindset leitega haiba dugi wakhalon nama akhoi society sida kuki chinau singi maikai dagi puthok pirak bagi tangkak se masi akhoina adugumba humanity gya mari leinaba sympathetic waiba adumba yamna mature waiba step ama kuki chalinaw singe maikai dagi lobira u haina khoina khut lonaraga appeal tawjakhibado madu akhoi yamna significantly akhoi appeal lo makhoi thamoi da yawi aduga makhoi na consider tawi ate factor mayam su consider tawbagi factor budi mayam leram bayai adu maduge manungda akhoi na haijakhiba wahi kharado madu su moi ge thamoi da yawi haina akhoi na feel tawi loinana sigumba hana suna bagi nataba nungsinabagi lambida akhoi chatminna si nungsinabagi step lobiyu mi kanbagi step lobiyu haina haijabada madugi akhoi positive hoiba response ama lakpase masi makti hauja hauja thoiba conflict se masi loisanna bagi lambida akhoi mayon nama turning point nama lakba haubani haina akhoi na Maina puning the power. Okay, Hojiksi, Uncle Masigi Kongtang Jitangwada, public Tabuti, Loinama credit to PV, they have a tare. I could get Pabung Sonamani, the Horaga, Tamuka Pote, Horaga, Kozala. I could it is the moral victory for the people of Manipur, irrespective of community. All inclusive way. Everyone is involved here. People may am siki, I could yamna desperate over and aggressive over yam emotional over humble boys to I could cookie community ignore the work under the ngasi madu bu ayaba tare ikai khumno bo ina thadorok pane habani masi thadorok gi mokho gi khongthang asibudi ikai khumno tho hebo of mongko palli lai bu hangdi masida ekoi su yam thin chai gre ngasai central government or the state government ani se uncle yam tena comment am lora e pong do laksage yam thin chai gre law gre khong gre mayam sigi pen do mayam jani ban bo ko gre lenga ke mayok ta ada sigi public mayam gi pen da khola mayam am law roga jo hojik government gi ekoi ignore to ya da bhai batare government gi initiative amada nebo government gi initiative ekoi pen da bai but hojik mukoi ani je hingna thadore ibasidi government gi initiative something ekoi na hojik udri karamana chumino lalino ekoi khangba ngamdri ekoi certain speculation ni moi tarama thoi gi sinagi bra nataga na sinada bra madu government am technically sinagi bra it's a big question to all of us but and before that government gi role am di yauri basida be it the central government or be the state government yamna masigi role uncle kamai assess to be Jaki Leriba Miras Kanosida Nakoi Hadorak Pagi Tankak Swaita Miamna Yamna Pakshana Yamna Henda Nungairam Godaba Adugi momentum Dumadi Akogi Hostias got prisoners Singa Til Togagi Mong Man Bapulama Yaubuse Sisina Kitang Miamda Madugi Wakalondo Kitang Hantaba Werangwane na khali ado akhoi di madugi government na tawningba dil tawsano bako akhoi hojik positive oiba outcome am di pure idana ko amioi sing tugi punsi di life ti kanma ngamhawi idana ko swai tangkak sida akhoi appreciation tawseba ate te saga me am du yam kana adom da chingoi se akhoi adom yam kana nainaroi si mayam da su madugi appeal tawningi tabo akhoi gi state government ki maikai de gi anyhow akhoi gi leiriba differences mayam che masi resolve to na bagi magi goodwill amadi
मंगोंदगी इनिशिएटिव अमदी हंदकी होस्टेज की मतंग सिदा मधु मेरा चोंग थोरे इनी स्टेट गवर्नमेंट न करिगोंबा इनिशिएटिव खरदी लौरी हाइबसे मसिमदी अखोय चोंग थोरे एबा मांगदा सिदी अखोय डिनाइ तो वे यारोय स्टेट गवर्नमेंट ना अफबा इनिशिएटिव खरदी लौरी हाइबसे को मा होइनिंगबो ओइसनो मिसिंगदुगी लाइफ ति कल्लीदना मसी अफबा इनिशिएटिव अम लौबगी खुदम नत्रो ngani subuda ngasi ekoi state government thagat le ngandi chai grine ba ko ani subuda akoina masidai sida akoina yenghouba yaba akoina khanghouba yaba posam khakti ngasai oza kapurna su thambi greba ko central government has failed to take any kind of initiative haibaneba mirasko central government na aikoi bu ignore tawi central government na sigomba issue se masi makoi ge manakong da thoina hapte maruwaina laude mainland india da nanchu nei mainland india da toromba taragari masi chopa akoi national security ki threat amani gaina adu akoi national level da phong saba nakan ba issue eramba su yai adu akoi gi state sigi oiba miam da karigomba central government na akoi honorable home minister ki level dagi magi lerivas akoi central government ka mari leina ba security establishment sing atuga te sing sigi khuthang na mana khut thinjala amba taragadi natraga direct intervention lama lora amba taragadi without any condition da yang mana thadom yang nganna adu bo hostel sing se thadu amba yabado state government na yamna wa na ko akoi taishan na bo hotnaraga anyhow manage tawraga unwanted weba situation ama lakata budagi kalhaure karigomba hanaki matang sidai sida mioi singa do adu mamang da khoi nupi macha amaga nupa macha amaga matang do laikhiba khoi miyam gi thamoi kaiba situation adu mama hadak so muk lam bataragadi akhoi da shanti gi oiba akhoi da peaceful oiba situation am khak circumstance am khak halakadra haibagi akhoi da asagi akhoi gi mangan macha matorsu akhoi na ngasi uba phangai se masi momentum si oiram da yai okay hena devastate oiba amazing situation am da khoi leram yai haibadu ne ba yam uncle da lakchaning baje akhoi gi mapungoina ngarang ngasi gi situation je ngasi ayuk pung taruk makhai gi situation je karigomba makhoi ani ga si bakchang oina phangam ba taragadi habi situation je ku kanam nei na deba ayang tang nei na hujning na to bane ko karigomba ngarang phau da ban gi intensity chati na kalli adu public se highly emotional oi mama ani gi makeup mirau khol magi mapu boki aikogi magi kappa ai shu udra de chak charoi haiba adagi then magi mama drip ya laga leibagi video sing mama mayam na tingkha bagi makeup mirau khol du ubada thamoi kaida ba manipur da kanglup am phogi mi leirang da umande aduga ngarang phawda ngarang ding numit nini sida maroi na thobal yaipok song kakching sai ta kan liba banje aduga mati kan gre ba tare swai phawda ngasi gi karigumba makhoi ani gi ahing bak changi mahuta asi bak chang oina lak amagadi manipur kari situation oigedagi sine mayam go wakan khan ningbagi namang ai wangji thangjang devani ka kari phobi wangji miras ki wafam do waragati akhoi mayam si okay ba angang nupi macha ani nupi macha amaga nupam cha amaga mangki ba kanda akhoi gi asiba hakchang kano da photo da ure ha ba kanda akhoi gi manipuri miyam da phau khiba adugi nungai ta sentiment do aduga chap mana ba sentiment amaka khoina imagine to yai adu madugi wafam do miyam gi ehosum madudagi hena choba thingmangam da ba choba yehowa ma mayok naram ba yai adu matang sida ngasai mirasna aiwan da budi adu question do leibana tre aisu comment am ta hapau ning bagi ai hapchabani akhoi gi hojiki thador iba angang anise masina thadorакba mikupta piba statement do adu moye custody dagi mapung phana lakpasu natriba adu da piba statement do madugi statement dugi basis da akhoi gi miyam sigi mindset se adu da adu thamagadi akhoi si being as a human akhoi yam ikai bam phawe ta gi thatu la khati yam ikai bam phawe ai example amani tang haijage miras akhoi Abhinandan Bhattaman haidana wing commander ama India gi ko 1st March 2019 da akhoi Indian Air Force ki Pakistan gi lamai da akhoi gi ya kano do
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯡ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯁꯤ ꯇꯥꯁꯜꯂꯨꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯆꯥ ꯄꯤꯊꯩꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯏ ꯀꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯆꯥꯏ ꯕꯍꯨꯠ ꯕꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯒ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯖꯁ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯣꯝꯅ ꯃꯃꯥꯏꯗꯗꯤ ꯗꯥꯛꯐꯝꯅꯦꯕ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯚꯤꯅꯟꯗꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯈꯤꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯍꯃꯥꯁꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯐꯥꯔꯝꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯗꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯌꯨ ꯏꯖꯔꯦꯂꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯃꯥꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯟ ꯈꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ मागे लाइफ से अनसर्टेन सिचुएशन अमदा मतम खर लैमिन्नरुगा मासी लाइफ से सेफ एंड सिक्योर ओइबा लाइफ अमदा थोरकपदो मदुदैदा लैमिन्नरमिबा कांगबु सिंगदुदा पीबा केनोमनी हाइना खोइन लौबा याय अदुगा नखोइना तौरुबा थबक खुदिमा माइ पाओ हाइबसे माबु थादोक पिरिबा नुंगसिबा उतलिबा अदु नुंगसिबा उतलिबा माबु थादोक पिरिबदो अदुगी अदुंबा नुंगसिबा उतपगी अदुगा अमत्तो ओइने हिमिनबगी अफबा लंबीदा चटमिनबगी वखल्लोंदा मखोइना तौबा थबक मखैदो मदु माइ पाकपा ओइरो हाइना हाइरमबनी हाइना अदुमाइना अखोइ म्यामना खंदोक मिनरसु यारे अफतबा थबक तौबदा माइ पाकपा ओइयोना पीबा बोर्डी ओइरमोइ हाइजरिबो अदुना सुमाइना खंदोक मिनसि अदुगा अरोइबदा आइना लाकनिंगबसे हंदककी थबकसे मसि अखोइ डेवास्टेट ओइबा वार जोन अमदा अखोइ ओलिव की लीफ अमा पाइरगा हाइरकपको अखोइ शांतिपुरा सी व्हाइट फ्लैग अमा सुमाइना व्हाइट फ्लैग अमा हाइरकपदौना अखोइ सुमाइना अखोइगी मणिपुरी मियामना अदुमाइना कंसीडर तौमिन्नसी लोइनना अखोइना मसिदैसिदा अखोइसु अपील तौजखिबदुनी अतेतेसु अपील म्याम तौबिरी मणिपुर के मियामसु थादोकपियो हाइबा कनो तौरी खोलाव लाउरी देन अदगे कनोसु मणिपुर गवर्नमेंट सु थादोकनबा इनिशिएटिव लौई अदगे थादोकपिरेइबसिंगसिसु अखोइ पीसफुल ओइबा दिल अमा तौरगा मीसिंगसे अखोइ थादोके हाइबगी इनिशिएटिव अमा मोइ थमोइदे खलगा लाकलिसिसु अखोइ पुनमक्से अमत्त ओइना हंदकी मतांगसिदा शांति लांगनबगे माइकैदा मांगदा खोंथांग अमा थांजनमिनबा अदुफावगी तांकक्ति ngame hana khalaga mapuda masigi tawbiman khangba ma khoi utpam unmin na si ha thank you very much